Muraho nshuti zacu mwese turabasuhuje aho muherereye, aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse n'abo bwije tubahaye mwiriwe bitewe n'aho uherereye ku migabane yose y'isi. Abo bitameze neza dukomeje kubihanganisha, especially abantu babuze ababo, turabihanganishije mwese. Imana ibakomeze muri bino bihe bitoroshe. Rero tudatinze twari tugize ngo natwe tuvuge kuri ino nkuru abenshi mwabonye, abenshi bazukiyeho. Ni inkuru ibabaje ishenjaguye imitima ya benshi. Twebwe twayibonye mu masaha y'ijoro saa saba baduhamagara, kuko mwene data witabye Imana turabana mu muhana wa Mbarara, Uganda. Njyewe noneho n'akarusho turasengana, n'ikindi nikuze wanje. Rero ino nkuru niyo twari tugize ngo tuyicemo mu ncamake. Abenshi bagiye babibona gutyo bakibaza ngo yazize iki, byagenze gute. Igihe twabonye iyo nkuru twanze guhita tuyikoraho, turavuga ngo twitonde natwe tubaze neza amakuru, kuko abantu benshi bari bafite pressure n'abari babitubwira ntibabitubwire neza, kubera akavuyo nyine no gusa n'abantu bari basa n'abahamutse. Abo bantu bari bari kumwe, turitonda nyine turavuga ngo tuzabwira abantu uko byagenze bwakeye, abantu babashe kumenya amakuru. Rero mbere na mbere tutaragisha tuvuga, twihanganishije umuryango w'abasita bose muri rusange, ngo mwihangane mukomere. Vuga kino kintu cabaye, kubura umuntu w'umusore mutoya gutya ni ibintu bigoye bibabaje, bigoye kwakira. Mwihangane bene data, Imana ibakomeze muri bino bihe bitoroshe. Ikindi cya kabiri ni umuryango w'Abanyamulenge bose muri rusange, kuko umuntu ni uwacu twese, abantu bose bamuhuriyeho. Mwihangane kuko kura uno muntu. Imana ibakomeze mwese, ndabizi ko tuvukana kandi twese uno musore twari tumushamikiyeho, yari afitiye akamaro ubwoko ndetse n'igihugu. Rero ino nkuru y'urupfu rwiwe uko yagenze ni gutya. Abo twaganiriye bari bari kumwe, bagumye batubwira uko byagenze. Hari nijoro igihe hari umupira, igikombe cy'isi. Nk'uko mubizi abasore bose barebye umupira, bamwe bafite aho bawurebera, abandi bawurebera mu nzu mu rugo. Uyu musore yari yajanye n'abandi basore bagenzi be kureba umupira. Hari mu masaha y'ijoro rero umupira, bamwe batubwiye ko umupira wari ugiye kurangira bakiri aho bari bamubarebera, abandi batubwira ko bari batashe bavuye aho bari kuwurebera. Ubwo rero ntiturabimenya neza nimba umupira wari warangiye cyangwa bari batashe. Niho abo umwe twabaje twari turi kumwe yavuze ko bari basohotse aho bari bari, abandi bavuga ko ngo babonye abapatrol b'abapolisi cyangwa abasirikare barimo gukora patrol, ngo basa n'abirukanye bariruka, ngo barase urusasu rufata mwene data, ariko ndetse ruza gufata n'undi munyankore, ariko umunyankore we ntabwo yapfuye. Undi nawe avuga ko bari barimo bataha nyine bahura n'abagizi ba nabi, bigenda gutyo nabo barabirukana, urumva barabakanga, bariruka, barasa urusasu rufata mwene data, rufatanye n'uwo munyankore ko ntabwo yapfuye. Uwo twavuganye icyo gihe batubwira, yatubwiye ko yaduhamagaye nyine bihisha ahantu bafite umurambo wiwe, tuvuga ko bawishe bawufite, bahamutse babuze uko bagira. Ariko muri aka kanya icyo twavuga ko bahuye n'abagizi ba nabi bavuye kureba umupira mu masaha ya nijoro, kuko niyo nkuru iri confirme n'abayobozi. Abayobozi b'umwana wa Mbarara batanze itangazo ko babonye bagiye kureba umurambo, bavuga ko kera bawutwaye aho ugomba kuba uri mu bitaro. Umva kera bageze ku muntu bamushize muri morgue.
nta bindi bimenyetso. Urumva iperereza rigiye gukomeza, turaza kubagezaho yenda iyindi nkuru mu burambuye, yenda n'uko byagenze nyuma. Ariko abo twavuganye nijoro bikiri mu maguru masha, nuko baduhamagaye batubwira ko bahuye n'abagizi ba nabi bavuye kureba umupira, abasore kandi bari benshi, bavuye kureba umupira nk'abandi, bararaswa aba ari we isasu rihitana. Uyu mwene data rero yitwa Kagame, ni umuhungu w'umusita, yari atuye hano Mbarara n'ababyeyi biwe bose. Rero tuyihanganishije umuryango, mwihangane muri bino bihe by'umwijima. Bene data mukomere, ni ibihe bitoroshe. Dukoze ino nkuru ngo twihanganishe umuryango wose w'abasita n'abandi bari kure bose bavukana tutabasha kugeraho. Mwihangane mukomere. Gusa bino bintu ntibyoroshe i Bugande, ni ibintu ejo bundi hari umusore wapfiriye Mityana nawe agize ubugizi bwa nabi, umubyeyi wapfiriye Icaka agize ubugizi bwa nabi, mwarabibonye. Na hano Mbarara bikaba bigenze gutya. Ntawomenya kabisa, ntawomenya uko abisobanura, ariko Imana itabara abantu ndetse Imana iturenge, kuko buno bugizi bwa nabi turi kuvuga abantu ngo ni igare ry'umuntu n'ibiki, ariko ibintu biba mu gihugu kimwe gusa kandi bigahita bihitana abantu ntibyoroshe. Gusa abantu bari mu gihugu cya Uganda bitonde, bubahirize ubuyobozi icyo batubwira n'icyo budusaba, kubera ko ntabwo ari ku banyamurenge gusa. Ndatekereza hari igihe abantu bavuga ngo iyo mubonye ikintu cyakugeze mukavuga ngo ni mwe mwenyine. Hari igihe mugenda nk'ejo bundi aho twari dutuye, ubyuka mu gitondo ugahita usanga umurambo hafi n'inzira. Twarawubonye ejo bundi. Ariko nyine byaba ari abanyagihugu cyangwa abandi batari bene wanyu, ntubitindeho cyane. Gusa nyine ukumva ko ari ubugizi bwa nabi, ukamenya ko ari habi, ariko ukumva ko kutamuzi ntubitindeho. Ni kuri bose kabisa, ni ku bantu bose bari Uganda ari ubugizi bwa nabi. Abantu birinde baze bataha kare kugira ngo dukomeze twirinde. Nicyo twavuga, ni nacyo ubuyobozi budusaba. Twicungire umutekano, Imana igufashe wifashije. Rero bene data abari hafi y'uwo muryango, tutabare, tubabe hafi muri bino bihe by'umwijima bitoroshe kugira ngo babashe kubisohokamo. Rero iyo nkuru nuko yagenze, n'abagizi ba nabi bamurashe. Yenda nihaba andi makuru tumenya yisumbuye kuri ayo ngayo turabagezaho. Ni urupfu rubabaje rw'agashinyaguro, urupfu umuntu yabura uko abivuga mu gihugu kitari icyawe, cyangwa se kumva ngo umuntu w'umusore ararashwe gusa asohotse mu nzu agiye kureba umupira n'abandi. Ibintu bigoye kuzakira, ibintu bigoye kubyumva. Bene data turi hafi y'umuryango, twihanganishe muri ibi by'umwijima barimo. Ntibyoroshe, biragoye. Bene data ubwoko bwacu burimo guca muri bino bihe, mwihangane. Ni ibintu bitoroshe, ni ibintu bibabaje cyane. turabihanganishije Imana ibafashe muri bino bihe bitoroshe. Kumva ko umuntu arasohotse mu Bugande, mu gihugu gifite amahoro gutya, umuntu ararashwe atibye, adafite ikosa na rimwe yakoze, adafite icyaha na kimwe, ngo ararashwe. Ni ikintu giteye agahinda.
iyi nkuru yatubabaje, ibabaza imitima yacu. Nijoro tubura uko tugira, tubura ibitutsi, turavuga ngo ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu ni ibiki? Rero Imana ikomeza itanga ihumure kuri twese. Icyo kintu dukoreye ino nkuru, nkatwe abari hafi, abari mu muhana, tubabwira uko byagenze bene data, ngo mwese mukomeze kwihangana. Imana ibakomeze, Imana ibarinde. Ntabwo rero byoje kubivuga, ariko mwihangane, hari ibyiringiro ko bino bihe turi gucamo, hari ibyiringiro ko bino bihe bizarangira by'imibabaro. Rero bene data, mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza aho muherereye. Inkuru ni uko imeze, ni uko yagenze. Ho wenda hari icyo tutavuzeho, kitaba confirme, iperereza rigiye gutangira, twakibamenyesha nyuma. Hari andi makuru yo kwiyongeraho kuri ayo ngayo, ariko ayo twamenye kuva nijoro yari ayo ngayo. Rero mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana ikomeze ibafashe mwese. Murakoze.